Diri sampun masalah dan yakin nalar pangkiku bewalungan sana sampun mempadu wau iring-iring jago tengah. Enggak sakit banget. Namanya satu. Sapi, rau ring jago tengah, melantur rau ring jago sisi. Turut sampun magian. Percayakan ini kesalahan guru ini. Tanam.
tadi mangke. Inge lurus. Terus saya ngajak sarang sambung. Sani makin lurus, Ayabin Pedamaran, Singgih Iduratu yang mengawal. Doha saking rambut-rambut punito nga asap. Jero pecalang mangdo enten dikenin pemargi keramu ikatalon mumahang asap. Ini bawalungan durus sampun saling mangkin ngerangging kejeroan pacang berudaksina. Ini tetabukan ring jabel ledang demong saling mangkin. Durus memargi mangkin. Mus punika bawalungan.
Dan makin terus ayat berai peramalan berat turun dari bawah. Dan numpak kita. Hah? Yun. Masa gahago? Mang Dwenden nyangre ring Jawa Tengah. Pacang enteng-entengin walungannya sami Bang Tiga untuk penuntunan. Mang Dwenden tedungnya siki nandungin ide betara kawitan utawi ide betara pasupati dedon male bos-bos. Malingnya sarang kami magidong na kajani daru medal. Ikadanin didiang sanitan magagawa, redang ragana melingge dengan pacang memarjang penuakan ring walungan sani pacang kangkatan atas lantaran di betara pemargi karya banyak. Lain banyak kan di Pak Koyo. Jero mangku sani pasapan Mang Dwenden diriki kepunut saat ngalor ajan jero mangku usaha punika canteng usaha punika wau saat. Terus tabrak sana makin segagum jero mangku sana itu benar bejenangan. Terus punika redaksina iriki geruan pang 3 wau ngaranging ring gabel. Sana makin terus tajepang kayun sarang sami tanyakin solakin sampun sana makin terus redaksina. Masalah jero mangku. Ini dari
balik. Sani sambung ilena nakatang tumargi. Foto pajago kala kadimangki. Siang aturang tuh semua oleh tiga hidup. Masalah dan yakin nalar pangkiku bewalungan sanyo sampun mempadu walu kiri-kiri jago tengah. Terus masalah jeramaku. Sabun Pak Ini sampun walungan sami sana makin terus lingiang hidup benar berjenengan kering jeroa. Ini puput sampun kemari penuatan dengan arah hidup benar sana pasang satu hidup bengang puncak Arya hidup benar remaja. Wawulia Suciang gimana dia? Banding.